lwethu we-ATM. Vuyo lwethu we-ATM. Dr. Hlophe we-MKP. Khonto wesizwe but Dr. Hlophe isazi injulo ezomthetho. Bantu bonke olomisa nalomfana lo mhle kakhulu uDeputy President wakho ku-UDM wakankwakwa. Madoda sabelani ngiyanbiza madoda. Yanbiza wensizwa. Awena isikhipheni kulelo utaku lo lesibhekene nalo njengamanje. Hayi insizwe ngisalayo umbuyiseni uNdlovu. Buyiseni. Sondelani madoda weniyeke nonke lama differences eni. WeFloyd awubophe iphepha lo unite ama forces of the left eNingizimu Afrika. Awulibophe Zwelinzima Vavi, Ivan Jim, President when how. Yamadoda. Awemhlanganeni bafowethu nisave. Yashisa la. Nanga ama liberals amhlophe namnyama ehlangana ndawonye uqeda the-National Democratic Revolution. Uqeda ngokukhulula the poorest of the poor. Uqeda nge-working class in this country. Usukela kudalo ideological prostitution sasivele siyibuka thina siyibonke ngelinye ilanga iyocracker lento. I-African National Congress ngisho ingenzani njengamanje. Njengoba nje le NWC idominate ama liberals. Abantu abawi-connivance ne-white monopoly capital ayikho into ezolapha inkinga ze-ANC. Ithanda ingathandi. Ngoba njengamanje abantu babukela u-2027 i-conference. Ngoba i-solution enkulu kwi-African National Congress is to do away with the current NEC. Do away with the PCs, the RECs, the sub-regions, and the PCs. Vele underground ama-structures awekho. Ayivele ngekho ama-structures ANC. Ise-popular. Isa-commander i-majority yangempela on the ground. Ungakabi nje. Vele to provide solution to the internal woes of the African National Congress is to do away with the current leadership. Tata veterans, a party organization, into engeke yenzeke. Nina senginibizile hlanganani. Yekani lento le ma differences. Le khosathu le enje. Le khosathu esidrifte towards the right. Izoyibuyela yona. Ama-affiliates ekhosathu are going to do away with their leadership ekhosathu. Ekhona no currently. Awungibize lensizwa. Wesoli mapayini. Wemadoda. Aweniyekeni ukudlala nina. Liyaphela lelizwe. The next thing ezokwenzeka la kuzoba ne-civil war ongakazi uzuyibona. Azimele ingane zethu lento. Yokusustaina lama inequalities angaka. Yokusustaina le poverty engaka. Sustaina le unemployment engaka. Neqeqebane elincane labelungu abacebile behlangene neqeqebane elincane labadayisi abantsundu benzela ukuthola ama-shares going forward. Ilungiseni soli, ilungiseni lento. Ngiyantshela ilungiseni le ANC le ayizovuka. Makusekhona le NEC.
So ngiyanicela madoda, yekana ama differences, nihlangane as the left axis, sikwazi madoda uqhubeka ne-revolution. We knew ukuthi the African National Congress will find it very difficult at a certain stage to advance i-freedom charter. Lidisuka nje kwi-constitution ye-ANC kwi-preamble ibikhuluma ngokusubscribe to the dictates of i-freedom charter. Lento engayenzi i-ANC yoMbax noRamaphosa angeke izikwazi ukuyigena i-popularity on the ground. So ngiyakubiza la ukhona hlanganani noFloyd nenze lento. Yabonga madoda, mandla.